Pipoy, mamuntulan na kita niyo, inshallah, gogo. Magsukor, Pipoy. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. ثم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى wabarakatuh. Jari mga palanggungan hakam Islam, alhamdulillah, yari na isab kita niyo nagbalik. Tukpat simpangadyan na to limabay, insyaAllah ta'ala. Pangayon na to, pa Allah ta'ala, bang mayan, dihilan kita niyo taufiq ka waktu ini. Amuin sarta madawhat na to, yumuhut na to, karayawan din ka na insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Jari, haamin limabay pangadyan sing kita, amuin nasabot ta yung mga wajibat, wajib doon haamin ibadat sa lagu-lagu, amo na yung paghadji sarta sin pag-umrah. Nabi ang lumaton kita niyo pa sunan, mga kasunat-sunatan, amuin hinangon na to dito ha ula mulya, dito ha mantika haram pagyanon, amunain mga lugal tiyutat sinsara, pagtunayan sin ibadat paghadji, insyaAllah ta'ala, hawak to ini, tagnaan na to, in tungod paparkala, kasunat-sunatan, tiyuntot kato taniyo sin sara. As-sunan, hiyal a'malu allati law tarakaha al-muhrim la yajibu alayhi fiha damun. Walakin yafutuhu bitarkiha ajrun kabir. Laong niya ima kasunat-sunatan nasabot doon ini, siya ini in mga amal ihinangon doon hawak tuyaon bang siya ketinggalan sinambuok laong ta nakasud na palawman sin ihram paghadji na wala na wajib kaniya in laong ta magdam at niya magpasumbay hayop halal biya na sing kambing nasabot ta bang siya isa-isa nira nahambok kambing manjari magsawihan bang ini aun sila pito doon ha hambok sapi atawa unta. Tumakawa lang niya, minsan pabihad to, wayroon na pagdam, buat malingkan na lang niya, ini nalupasin sa reo-reo karayawan, tutungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala roon, bang niya yad turi mahinang yung mga kasunat-sunatan nasabot doon. Kaysa niya, panagnaan, al-irtisalu lil ihram. Amo na in mamaygo kausin ini hawak to doon tumagna na kaw sumud palawman sin ibadat paghadji amo na pagyanon ihram. In ini sampay biyay ta laong niya doon haon in maghadji doon ha ini sampay sin babae amoy in laong ta puas ding hapyag anakan, wala pa siya natatangbos. Sin laong ta doon haon, amoy in giyakanta sin sara, atungod sin
babae ubos nag-anak na ini dia aksin Rasul sallallahu alaihi wasallam papaygoon im mga babae miyakad sin pagkadji doon haon na damikyan babae amin longta halawm insya biubulan bihan atin niya halawm ini pagdugo na laong niya inamin mga kababaihan doon na yan suway nila madawhatin biya mga sunnat sa lago-lago ito kaya na lang niya in asawa sin Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu ini doon haon nag-anak siya waktu in siya nagniniyat lang ta maghaji doon haon dia aksin Rasul sallallahu alaihi wasallam papaygoon haamoy in tung man siya sumud palawm sin ibadat paghaji. Amo ito. Atin niya, misan siya amuin halawm pagdugo bihan in babae ang panaganak, damikyan in babae hawak to sin pagdugo kaniya, in yadto dia aksin Rasul sallallahu alaihi wasallam in labi marayaw amuin makapaygo siya. In hikaruan niya, dahil mga sunnat sabot, al-ihramu fi ridain wa izar abyadaini nadhifaini li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam dhalik. In lang niya bang siya sumud na palab sin ibadat pag-ihram in pangampu niya amo na in rida iban sin izar amo na in pagtapis bihan hitapis niya diha ini deng ha pusod niya pataas yaon bihan pag ubos yan to iban sin siub niya dahil di ha amuin abakan niya ini libot niya bihan ha pamaranan niya in amuin siub yadto amuin lang niya puti siya iban amuin malano siya kaya na amod tin hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hawak to siya nag ini sumud na pa ibadat paghaji sarta ubos na siya na may bihan na inyad to dahil mga ini sunnat sin sara ini kato niya lang niya in pagpadjatusin pag-ihram sa rayaw-rayaw roon amin ubos siya tumunay sin ini sambahayang sibudain kaaunan sunnat atawa pardo ang pa siya sumud palawm sin ihram hati niya magniat na siya sin amoy in sumud na siya palawman sin ibadat paghaji amod to longta na inhi ka upat niya doon hayaon hari pa siya maka ini hinang si mga nasabot ito katantan, mumusun niya na in pamaranan niya roon, di pa siya makapaygo, na unahon niya na in mga sabuton ta ini. Kaysa niya, taklimul alfar. Amuin long tatuptupan in kukusin kita, amin 5 ini bulamay 5 tayaon, tuptupan in amin ini kukulong tali malabiring ha amin tiubuan niya. Doon na yan, sarta na sin, sikin niya amin atin niya uturan in katantan 5 labiyad to. Hawak to sin, amin song na siya long tamamaygo. Na sarta in mga kausugan, pupukan in pungot nila. Pupukan in pungot. Atin in pungot pag yan, namunay nini. Pungot. Inyari, hawawa ini, janggot ingan niya. Janggot. Na hindi akan kato, papupukan in pungot. Bihan, na hatul-hatulon sadyain, amoy in janggot. Sarta sin amoy misay, bang aon misay. Amin nakid niya in. Atin niya,
intumuntun dahing haamuin ini haunahan sintay nga ini mari pagtawagon siya misay na pakumus lang niya doon hayaon ini damikyan igan in bulbul long ta amuin nakabutang ha ilok in tiap-tiap usog babae in inilong ta ampain pagparkala sin amuin ini kausugan amurain pungot doon haon tartanto kanila sa babya kamahangan ng babae aun siya pungot bihan aun doon day sab mga babae takapungot day sab bihan na inyat to dahing haamuin kari asalin nila hapag lahil nila pa dunya aun yan to bihan to damikyan ini igan day sab long ta inamuin ini bulbul hawaba sin pusod yaon haot sin aurat niya iwan sin ini pusod niya inya turay nga mga kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hati niya sunnat yadto bang pakato umat niya amin bang yadto na hinangta nakahinang kita sin sunnat sa rayaw-rayaw dahil nga mga ini sunnat ini laong tamo kung hadyahabi mga paghadji, labi marayaw, dahil nga mga sunnat, biyita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amuin daranta ini, piupukan, in mga, ini, nasabot ini, in kuko, in amuin pungot, iwan sin amuin, ini bulbul, timutubuha, ilokyaon, iwan na sindiha, unahan bihan, hawawa sin pusod, bihan inyaon sunnat bang tayaon igan mayta sabab bang sayaon doon na maluhay siya tapukan sin lumi atawa sumagnat yung mga kalumi-lumian doon ha ini nasabot yan in hikalima niya dahil nga mga sunnat sa lago-lago amulaw niya in tikrarut talbiyah wa tajdiduha kullama tajaddadat halun min rukubin aw nuzul aw salah inilong niya amoy in pagbalik-balikan in pagtalbiya amunain laong ta dahing ha mga nakasud siya pa amuin wajib in hukuman niya amunain kaptangan lang niya labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak at ining kabtangan yaon bakas nato nadto nalilay amoy in kabtangan sa sambakan sin ipon patag ipon hawak tuin siya laungta simampay na in parsukuan niya amoy ini nahiaon na sababihan in hika datong niya madto atawa hikasampay niya madto pa Baitullahil Haram dahil nga panawag-tawag sin ini Nabi Allah Ibrahim daakan sin Tuhan na to Rabbul Alamin parman sin Allah Ta'ala wa adzim pin nasi ya'tu karijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq beta sin Allah Ta'ala tawagan along niya yung mga manusia naroon ha ini, dumatong im mga silayan, maripa, lokal ini, amo na yung Makkah al-Mukarramah, dumatong sila mari, rijalan, nagpapanaw, biha. Dumatong mari, nagpapanaw, aun dahin doon hatin mga masuok pa, ini lokal yaon, aun kay manan magpanaw sa jabihan. Lamod na rito, inbiya mga yaon dahalaw man sinula yaon, ha biya sinjaman nakaunad to wayron pamisan sa sakatan na in sila magpanaw hadya bihan at iniyan biya makating-kating kay biya parasahan nila na aon sa sakatan makasakat sila unta makasakat sila kura makasakat sila himar bihan amad to imbiya mga jimato hadyaman nakauna wayron palong ta sa sakatan na amo yadto na ini long ta, ibalik tamari pa aming sunnat ini, long niya,
Ah, in pagtalbiya yaon long niya dahil mga kakahinang at tungod sin ini amal pagyanon paghaji doon na ini biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam isiyu-siyuin makapagtalbiya roon haon sampai abutan siya sinto gum sin matasura suka na pag-abot bulat mahina at bihan langta ay ini si sampai pa ini sumud in matasukabihan na insya yaon langta lamod na rin mga ampunon sin Allahu subhanahu wa ta'ala in ini siya yadto. Ini kaunom niya rin mga sunnat nasabot along niya ad-du'a wa salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam akbat talbiya. Amoy in panghindua dahil nga waktu yan sunnat iwan sim pagsambahayang damikyan ay pag-unini pagsalawat ha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiap-tiap makaubos siya magtalbiyah. Bihan. So paman niya inikaw awak to sin yaon na kaw nagtatalbiyah taas sin sa sakatan atawa nagpapanaw harap magtupa ini mina bihan na tiap-tiap makaratong kaw magtubihan pa amin lokal ito paghundong mo doon haon na manghindua anak ka uning kabayaan mo pangayon pa Allah subhanahu wa ta'ala sarta na damikyan day sa bang maabot in waktu bihan sin pagsasambahayang na ubos mo yato ini sumabahayang na ubos mo baga magunuyaw magsambahayang na magtalbiya na isab ko biya balikan mo na isab amad to nawang in Rasul sallallahu alaihi wasallam lang niya ida faraga minat talbiyati sa'ala rabbahul jannah wasta'ada bihi minan nar. Hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam tiap-tiap siya maubos magtalbiya na mangayo siya pa Allah subhanahu wa ta'ala patuhan ni Rabbul Alamin sin sulga sarta magpatilibon dahil haapinar ka jahannam. Amod to hindi nga mga panghindo sin ini Rasul sallallahu alaihi wasallam paumat niya ay siyu-siyuin mabaya kumasin kalabiyahan nito na hinangon niya in biya sin na hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amad tulong tain ini dahil mga sarayaw-rayaw upihan ha Rasul sallallahu alaihi wasallam kaana inyaon una muna hasupaya sawasain kasutsihan sing kita bukon sadya amin pag-air buat malaingkan amin di kita kapahiran sin lumi hauno na lang talukal abutan taroon ha lokal yaon at adakala maka ini sanaw kita uno na bihan mikit doon ha ini silot 5 kutayaon in lumi nawang kita naga uno na yaon naga tutup-tup bihan na wayron siya mikit lumi bihat to. Manjari lang taing sumuno dahil ha mga lamod ha amin ibadat bistahon kato tanyo supaya masampuna amo na yung pag-ianulong niya al-mahdurat. Dahil ha mga bukon mapatot ini hinangon bihan. Atin niya mga hinang yang langan doon ay ni Juma tuwangkaw halaw man nasin ihram na ini kakunahan tuod hatihon na to sabab karna lando mahal ka in ibadat ini karna makaminsan da bistahon ka to tanyon ibadat paghaji sa lugay na to buhi bangyad tulong ta mapuas dahil hayad to na inyad to sunnat na kuman imbistahan sin paghaji na to amad to ini sa makawa sa lago-lago ibadat labi luwa na to in lokal yaon
lipat manglipat in tutungbasan singkatan ibadat sin ini umbat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bang siya sumampay mon palukalyaon. Biya. Na ini nilong niya dahil mga pianglangan di manjari hinangon na wang niya na hinang inyaon subay wajib kaniya magpidya. At isin pagpidya na magpasumbay kambing na isabdam. Diha. Atawa bang sa upa maway hika paminya sin ini hayop sumbay undun haon way kapagpidya niya na mamuasa siya bihan ini sin ha lawman sin ini paghaji yaon mamuasa siya tuadlaw pag-ubos impito adlaw ini bang siya makawi na paula at tinamahinang hangpo katan siya mo sa salasati ayamin fil haji wa sab'atun idza rajatum tilka asyaratun kamila in pagpuasabihan amuin launta mahinang sabab sin amuin multasin nakahinang kaulanggal sara amin sa butuntay ni katan ini siya min taod niya na amuad to multa niya ati niya bangway hikakaos mami hayop amin susumbayon doon hawak tuyaon ati niya mamua sa to adlaw pag-ubos pagwi pahula mamua sa siya hangpo na inya tulong niya imbistahan kaniya hangpo adlaw in bista kaniya subay niya mapuasa matuwihan tilka asyaratun kamila. Inya tulong niya, hangpo intaod niya, jukop-jukopan bihan. At inya pajukopon ni hangpo. Ang abok panagnaan bihan, dahil mga di manjar hinangon si mga maghadji, bang siya yadto na lawi-lawi na, nakasud na siya palaw man sin ibadat paghadji, lang niya tagtiyatur ra'si bi ay ritain kan. Amuin magtirong in usog bihan uno-uno na biya mga panyo iyon hibutang niya pauniya atawa sarok ka atawa uno-uno na ipagtabon sin uniya inyadto daing hamanga ini pianglangan di manjari hinangon. Hika dua niya nasabot dun haon halqu syar au qassuhu wa in qalla. Amin lang niya magbagong siya sin buhok niya, bulbul niya. Atawa uturan niya, sibu dahin uturan niya hadya pilang sulag na igyaon na inyad tukatan magmulta siya amin nasabot dun haon sing kita kain na yadto. At niya tuin amin aturan niya magpidya, magpasumbay kambing, atawa mamuasa, tuadlaw rito ha, ini lugalet tu banang po adlaw ang makauwi, atawa magpakaon siya miskin. Bihan. Amo at tuin multa, si mga sila ang makalanggal sin nasabutin. Nalong niya, impagyanon doon bulbul, amin di manjari ini igan, iban pahaupuon, na sibo dalong ng kaunan, buhok niya hao niya, iban sindugaing, dahing ha mga buhok niya. At tawa uno na buhok timubo doon kaniya. Bihan. At niya, dahing ha mga ini bulbul ha mga lima bihan, ha mga daghal, inyaon katantan, di manjariyad to. At niya, mga ini, ayaran mo, amin di mo, ini katulon na supaya mauno, malarot siya. Bihan, nariman jariyad to. Ang kanayan in magahadji launta na doon haon amin bagungan in katantan bihan, hari pa kita, makasugod palaw man sin ihram, supaya misang kita mga tul-ngatul, na wayron na mabugto doon pasal sin wayron na siya. Bihat to. At niya, hambok kinirang mga hikmat
sin amuyin nasabot ta kainayad tuday nga mga sunnat. In hikato niya, amo na in magtup-tup sin kuko. Amin nasabot, hipahinang kato, hari pa kita makasud palaw mansin, ini ibadat pag haji, karena in bang muhinangon niya haway pa kaw nakasud, na inya to sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na tibo dalong niya in kaawnan sin kuko, ini nakabutang halima, iban sin siki, inya to na di man jara hinangon bangkaw halaw man na sin ihram. Biha, natin na nakapagniat na kausin na sumud palaw man sin ibadat paghaji. Inhi kaupat niya, amin manghamot-hamot kaw hatin niya, kumakaw mga lana mahamot, hipahid mo pabaran mo, ataw hipahid mo pa amoy ini pamakay mo yadto, na inyad turi manjari, sabab aon da multania amuray nisabot ta kainayad to sibo da katantan in multania hamin nasabot ta tong kajinisyan to. In hikaunom niya ikalima niya to doonhan. In hikalima niya amin mamakay kaw sin ini tamungon ataw pakayan bihan tiyatahi. Biya mga sumulog kaw sa nyawa mo bihan. Kaya tahi yaon, di yan tumanjari. Atawa sumulog kaw pantalon, di yan tumanjari. Sumulog kaw kamasita sagnat bihan, di da manjari. Na ayaw pa ka bang mga ini laong ta ini badyo takabukton na siya. Inyan to katantan, di yan tumanjari, sabab nakalanggal kita sinsara amoy in pianglangan kato manjari na hinangta. Ini kaunom niya, katlo saydil bar. Amoy maka matay kita si mga hayop, amoy in doon hagin lupaan bihan, biya na si mga ini pagkaunon niyaon, amoy in atin niya pag anong doon hay niya aming mga ini hayop maadla, matubihan, hipaglanggal mo, biya si mga rabbit yaon, nari ko manjari lang ta, ini mamatay noonhan. Sabi ni Biyeta kato sin Quran, mahamulya, suratul Maida ayat kasyamantag, 5. Ya ayyuhalladhina amanu, la taqtulus sayyida wa antum hurum. Ya kamu mga nagpaparatsaya, ayaw kamo mamatay si mga amin papanhuton. At inya pag kawaon mo karna maksud mo hipaglamay in mga hayop amoy in way tagdapo kaniya. Pag anong na ini. Amoy in papanhuton bihan. Aapason sing kaybanan. Bang kamulong niya halaw man sin ihram. At inya halaw man sin ibadat paghaji. Amat tumaka kataw tayo manguran hakam Islam. In hikapito, dahil mga di manjari, laong niya mukaddimatul jima'. Amoy in magmaksud bihan, mangsaw pa manag-aaka, dinusog iwan sin asawa niya, hawak to sin paghaji ito, nari sila manjari amoy magsud kakatbihan, halaw man sin waktu yaon sila halom sin ihram bihan. Misan palong niya amin biya mga biya kumublik-kublik yaon aon maksud biya mga bihan niat amoy in yaturi manjari yato magsuok bihan in amoy indua magtiyaon. Na amoy yan long ta. Ini biya kato sin Quran mahamulya, suratul Baqarah ayat hanggat ustag kasiyamantag, 7. Wala rapasa, wala pusuka, wala jidala fil hajj. Di manjari impagyanon rapas. In rapas ini amunain, long ta nasabot tayad to, maksud amuin, magsuok in usog, iban sin babae magtiyaon. Iban di manjari
in mga hinangkapasikan doon ha waktu yan. Di manjari in mag-alukakat doon halaw mansin paghaji suway sadya in amuin mukal na sing kita magpajatusin hinang tiuntut sin sarakato doon na waktu yaon in manghindua in ini mamuji pa Allah Ta'ala uno na tibayhuan panumtum patuhan na to Rabbul Alamin. Amo yan mga katawtay manghuran aakam Islam. Na amo yadtuin ini dahil nga mga di manjari hasara. Ini ka ini walo niya. Akdun nikah au khitbatu liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la yankihul muhrimu wala yunkahu wala yaktub. Biyata doon si Rasul sallallahu alaihi wasallam di manjari magtiaon awakto halawman sin ini ihram iban di manjari doon haonin pagsuok sinusog iban babae damikian di manjari in pagpangasawa roon hawakto yaon. Biha inya to nasabot yan to pianglangan sin sara bangkaw halawman sin pag haji. Inhi kasi amniya amuna in pagsuok ng tuod sindo magtiaon dito dion manjari damikian balikan ta in Quran mahamul yan nasabot kaina pala rapasa wala pusuka wala jidala fil hajj. In rapas long tarunhaon nalangkom niya in katantan parkala pagsuok sin ini dua magtiaon misan biya mga magkakat-kakat mo na yaon bihan misan mga kaptangan nito na inya tuli jarihon sinsara mga katawtay mangurana kama Islam na subayat to lang tahan-tahanan na asin maghahaji bihan hawak to supaya na di malugpas in amal ibadat lang ta doon haon kumangi inyad to. Amin adakala in talion tabihan along ta magkuanda kuman, magpasumbay na kuman kambing. Na inyad to bang tatiuod, na inyad to lando mabukat yan to sa rabpiang langan yan to sin sara. In sara, dahil Allah subhanahu wa ta'ala, in Rasulullah, nagpasampay sa jasin sara kato taniyo, mga katawtay manguran, hakam Islam. Naman jari, amad timbya mga katubtuban ha waktu hiyaon, insyaAllah, balik yan to, sumong na sab kita niyo paunahan sin ganap sin pangadyan insyaallah subhanahu wa ta'ala amoy in lang ta sabotong taroon na ini mga hukuman sin mga nagkasabot tayo ni katantan dahil ha mga pianglangan ini insyaallah subhanahu wa ta'ala haro kaing waktu kuno na kita karahilan sin Allah ta'ala waktu insyaallah ta'ala mangumbay dako kaniyong katan ha waktu ini. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.